Nama gutu mate itu. Ya tembus. Mau bayar tamil alam. Komentaro tugas lakaimu. Kalau lakaimu nak komentaro tugas naro. Komentaro. Mati lampu ya. Anu masih gak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu teristimewa Anaki Caloboti Makun Raya bersama kedua orang tua dan keluarga yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur temagang kalau risesi rajana pong Allah Ta'ala nato pada angkata raka mabaka sapole ribola tu dangata tutus salompe udani mate kari sebab minasa mola alete badan no maka tener wala retapat tu madampe masenga Retana salamakan na alena anaki caloboti makun residia kata turuk meladuangan ya alena anaki caloboti makun reye namagi-magi mati insyaallah alibiningan na alena anaki caloboti makun reye dan caja alibiningan na yang sakinah mawaddah warahmah nalolongan wija-wija yang soleh masoleha dan niari pabele boleh ria senge akasia singa. Amin ya rabbal alamin. Tanah bodoh barakatna Allah kengan nalina anaki boti makun reye macue manatoi malakai yaro sinina anak darai rilalana yonronge yaro deeva makotoro beme yaro idi kaloloewe mamagi-magi nasi lolong atau daleta niruntuto makunrai ye maca dupe tohole panguju tolao makotoro beme kaman angkato janda yaro burai mapirang mamagi-magi nalolong atoy nasaba yemitu kapang napira nasaba ang kamoba katana iya maka torobe madudai kaman ang kaduda loto edena marigaga ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, dan rialwe masalawat dan mapasalama lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia mancaja kacuer lor di mana natu salam arilino matir story mondina pong Allah taala. Purana rampe guruta makada yupupana nak nangka apego kamu pegau ya. Apa boting togi mendre bola baru togi
Apalagi kau apa botingan na boleh bosiewe. InsyaAllah masolo-solo idalek na to botingnya macam mana to ni to boleh lah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Dan bahkan ia metoro boleh kau turungi bosie mujarraba iterima farilla dongange agar barakatnya yaitu kau turungi bosie. Salah satu tempat mujarraba iterima farilla dongata. Kedua, yeko akak nikai boting mujarraba tu diterima farilla dongange nareko akak nikai boting. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, teristimewa nanti calo boti makun raya. Tentunya mapa mulai baca paja ni anak darah. Ya. Paja ni anak darah, mapa mulai baca roh. Narima aku anak naro calo boti makun raya. Pakasingin nak niatmu malakai. Ya. Pakasingin niata malakai. Nareko malakai ki niata ibadah karena Allah, insyaallah lolonga ki mataru apalang dega enggak sia-sia. Jadi innamal a'malu binniyat. Ya. Segala amal tergantung dari niat. Maka niatmu malakai ibadah toh? Alhamdulillah. Pakasing niat tanya maka malakai supaya angka yeo mapang ewang malakai supaya angka tolinewa sigalutu malakai supaya angka nonroi lo male baramparana misalnya matuana yo pupana na masalah niya malakai iyari ka mabaine angkan itu lo sia-sia ia tu jaka mana ibadah makatay na ternyata de mana hagaga si capakan ku ada cengari lolongan nasabak masalay niya tapi insyaallah alena anaki calo boti makun raye makasini niya nah itu satu. Kemudian kau tu malakai, magina tu malakai wow, awak calo boti makun remika, dan apa ada kau tu burane tudang. Jadi kau tu malakai di boti makun raye, kulo kau nak pahang ya sange alakai ngang, onro atenangang, acerwina lakaimu. Bahasa Indonesianya ikut sama suami. Oke? Aja masalah bahang. Maka dan macet laki nama lo milo jamba macet itu. Tanya bangsana ya roh. Betul kan ya roh kau macet kau laki ye? Tegi je mon ram tu nak lakimu. Bolana. Alita. Oh kudur jadi. Ya kerja kue. Oh saka ya. Nama gutu mate itu. Ya tembus. Mau bayar tamil alam. Komentar tugas lakaimu. Kalau lakaimu nak komentar tugas naro. Komentar. Mate lampu ya. Anu masiga apa amana kode ya roh ya anu masiga livari masiga amana kode jadi koto mace ko lakayena mako metoro tu koto bersuami na wajib meto hukunna ini makun re mace ko laketa kalau iman nandung alu biningan da anak
Ya ready lah foto matua. Tak ada pengika. Iya kumuri balakai anak dena na wadi tomato ewe tolilo macangi anak na macir wilakai na. Biasa tuh kindok mapakro. Mapalakai maloloi. Maka mapalakai dewa narate umurutna. Napalakai ni anak na nasaba maka da angka na melo pa ustaz. Ya alhamdulillah to syukru. Cuma ya ron reko anak-anak ibalakai harus ikhlas maberangnya nata. Malolo umur anak-anak napalakai dia na salah. Naikia kan kiri di katurana iyewehe boleh ko kesana Kementerian Agama salah satu dampaknya ya kuibani kemalole anak-anak di bawah umur rentan terjadi perceraian. Mahiro nama Rosidi asal nama anak-anak camin kali ngada ibadangi kalau akan apa aku mewah mi naruntu toni matua atau matua cama pesangi anak-anak namun cama masara-masara to maala aga ko matindra anak-anak purna balaki anak-anak to lu sereng ya aga anak-anak mana kecindo mah apa ko dene wading ya kubur ni balaki anak dene wadi di lu sereng ya anak ang kapon ya kajajiang halau alam labong indo ina cama sara lewurang anak-anak aji pura boting anak-anak ya labong indo lewu ni ko tangana kasoro anak-anak lewu kanang manetuna lewu kiri mate lampue naruntui manetu malinoy matuana nakabesa ada apa kamar aja ada apa kamar aja au bahaya nih kok apa ko ye ibu ayo jadi kok apa lakai ki aja kok apa koro budi apa sangat nata tak damping ka pak ini bapak na botinge ikhlas ki pak mak berangnya nata ikhlas ki ya ikhlas ki pak komen satu karo bapak anak kasih calo boti makun raye kado ro kasih kada ikhlas ki kado maringan naka kado na tapi matana atina tapi magero nasaba anak memang meto ha cuma ini na boti makun ra isang aletana ikhlas babatana mapesaki ikhlas babata palakai kina cuma aja mo alwe bapakmu na aja na demo jampangi bapakmu dena cede anana puri balakai puri babaene ina de ito nga na jampangi tomatuana namun nilala doang tomatuana de ito malang kaga makunray puri balakai na badya ka matuana na padang aga laki na sa pega mula birang indo mo ato iya apa to di mo jampang mo pa jeto indo mo si bambo mo hey ko la pola kay wala ko pilihan aku ke denge pega mula birang indo mo ato iya kong kamakun re mapa ako mo dele na makun re bansa na ye makasi ibatato ko wirini irigasi na piso kacede surat ceme-ceme toba iya surat ceme-ceme toba nenre masam pajat toba maka dia bakasi bare ngaramu manang ka matuamu lo mu caca lo mu benci maka lo to lenge lo marubangi maka lo to lenge lo jampangi ro to matuewe aja lah lo kasina karena boti makun rena jampa-jampai mata nak bapakmu nak paling tidak lo ko mewe sita harga dia boleh mu sampak si video call na ka pak langkani maku kewe HP maka aga tu kare bapak lo kaki mai bapak ibu yang rahmati dan dimulakan Allah Subhanahu wa taala kemudian pahangin nak boti makune maka dalitas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah onro mapasau kini nawa manya-manya mapena ni to bede marapelo rifung Allah taala uba kuling rona riwatu pamulana rampe maka itu anikang etanya onro ase bali bong kangang
Ya tu di makun raya ya sange keluarga sakina loki tenang. Nomor sidi kalau loki tenang isangi posisi muna. Bene ko. Aja na kalau perintah lakai mo. Dena cede maku kwe makun raya. Nulen kakabak kwe he. Biasa na perintah lakai na. Bu? Hey bu? Biasa kata perintah lakai tak? Oh, kani wasangnya. Kaniro? Hah? Hah? Biasa? Ah. Oh, begitu. Oh, dengan alasan kerjasama. Ayo, oke lah, baguslah kalau begitu. Tapi iya komatan resa data kolakai tak? Liwat tu ado sangat nak. Jadi komandan dah aku baca sangat dia nak si bawa lakaimu. Aja lalu nama tanda sadamu na lakaimu. Kecuali koma taru-taru lakai dia na marigagai gerak-gerak lakai ta. Ibu, engkau gak taru-taru kue lakai na. Ada itu magaga, alhamdulillah. Makasih moha. Karena boti makun raya. Lo sikit tanana nomor 2 maraja syukur ki. Aja mau mega tuntutan. Si agi boleh anak lakai isyukuru ki si bawa made cena. Apa yang itu nak bene si diurane yakin bahwa mampu itu. Dan jika ma baca sangat yang boleh anak lakai mu nak syukuru ki. 50 juta si ulang. Akala ki amin. Ay, lo meto mi uno yewe mapalaw nge. Akala ba ni amin. Ito makun reva ito ni makun reva makare Muhammad. Ito ni. Akala ba ni amin. Contoh. Kena 50 juta, jangan 50 juta. 300 na sabu si ulang. Ito kayak karo. Makara to ay, agar itani. Mega bakal mama, cedai bakal saya. Contoh, pancingan. Ibu, iya kau tu maraja syukur. Ini nak boti makun resa bulan laki meron nak. Aja sana mu lupa kada mulai lupa. Ya kau tu makal lokal jual makal lokal to na. Ay mo tapalo mempe bosi. Contoh. Ni tanah tawe mangoto Fortuner loto na. Ni tanah te mabula lopo loto na. Ni tanah te mali ulawa bada yaro foto vivat 3 inci. Iya, angka itu katu yaro foto angka siku. Iya ko ulawa mua alhamdulillah. Iya ko calo. Para pada matoy alhamdulillah mato. Cuma mataan rame itu ko calo mataan rang. Iya. Tanra tuh kecelo, ya. Tanrang. Cuma bisa penne. Iya, kaliro. Pamage metoi lolo. Jamayan kar. Alhamdulillah. Tapi kok dia benar ulah mali ulah bang celo to na gajolo ko ito na rayul Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah. Jadi aja memegang tuntutan. Tuh. Kemudian kasih asa mawaddah. Ya mawaddah salah sidina ya dari itu. Matandre kasih sayang. Suka bermesraan. Dena cede maku kuewehe boti macua. Masara lewureng. Amma ayaji lengi lewuren nah. Baba aji letoy lewuren nah. Padahal upupanan ang katosal binengang. Mapa mulai masara lewuren nah ya rotomato berarti tadengi mawadana al binengan na. Bu, ito pagkaka masara lewuren ko tulis si dape mo kidi. Syukur kibu ang kanate si dape. Ang kamatotolong kanate si dape de gaga. Iya. Kota na choki mendre ko si dape na ang kalungup bawang. Ibu Ibu? Awak itu balik iya ko dito sa biningan nasa nabita yang kadingnya boti makun raya si katanitan ni 5 mi balik bawang
Ternyata iloloi atas salangeta di antara keduanya. Agar. Jadi bu, ibu. Jadi itu kutul tak ketani limana itulah kita luar biasa baraka kena. Loi lo joka tapampe limana bawi limana. Papi. Ai. Contoh roh. Aku boleh lo tapau. Makanya lo ki bakal bolong. Contoh, papi, sebentar pipi, kipi, sini dulu. Tangannya papi. Contoh. Nih, aku mau salaman dulu, pi. Ambil, ambil tangannya, dicium lah. Kalau dicium tangannya papi, jangan dibendreng. Mati nih, bahasa Belanda nih. Ibu, aja mau samping nih. Kuhe. Pi, sini pi, tangannya papi. Nomor anak macam apa? Sama mana paham? Pedangi kadapi hati-hati kita jalan pi ya. Dari tori terlah kita. Maka tori itu, iya mi. Papi berangkat ya. Iya. Kalau aku balik lolo pasai lo no pi. Alhamdulillah. Aja betul si colang-colang. Mi, berangkat dulu. Ha joka no. Sorry gora-gora kau tu. Macuani ha kena fede lokam mange. Anak muda ini apa kau tu? Mana kerja, Pak? Ibu. Nah, jadi seperti itu. Harus mesra. Kedua, ya boleh kau tu si tangga-tangga ini tu selalu biningin asana bita. Nafaturu papinya menopung Allah Ta'ala nareko tulis di tanga-tanga kila kaita karo ya jeri di balik makun raye ye kona tanga kila kaita na dena wadi idi jolo male patanga ta kula kaita madosa ki ayo engkari ngani je jolo kasih roy makar rasa mai ri ko matinroy de malapi matana coba ni tanga ko matinro na gilitinro na borang tebo boy, bo, pada kau nak tanga kila kita, aja jolo ni di tapa malih tanga tak kau laki tak dosa ki. Ye kau nak tanga kila kita baca sengaja nak, ye ba mu baca tanga ilakai mu, bebe lo na mita ko. Kasih rom mate rasa mama pakata toman ni apa sipo ni. Hai boy, batu na ni na sipo. Toli mutanga mas, pada waktu nang kesina si badai kesina, ya deh, iya kok waktu na, bu, berarti ya waktu nami malolo lakai na boji mi, sipo lakai na toli nita seta mani, astagfirullah ibu tanah sipo lakai mau baik kok sipo, Ebo, magi na sipo lakai tak? Astagfirullah, boy, ibu, itak aja jolo, mau talada mau banter sama como, itu jolo, iya, sinai ma como, ngwata ma kompa, ibu. Jadi apa ada bu na dia akan aboti makunda kada waktu nang kesina laki ta si badai kesina hoji bu kalinga bu angkai ya kaja jange guru tamu tu murah rampai ye makun raye ada ampai kamar aja ye makun raye kasih metan apa malakai maki si buku mani kalinga ni jolo jadi syukur kiri bu ba idi mo sipolakai ta maka ba ye maki si buku ni na malakai lakai na maki si buku to Allahu alam, magamanihan na terjadi malam pertama si sabi isi buku ewe. Jamaah. Alhamdulillah. Suku ikar bu agar onro bahagia na ro. Namo isi buku na si. Ya boy ya ro abe. Mana kada caca laki na sipo. Ai bahaya keadaan kumapa ko ye. Oh, dia mencaca beda tahu Jimmy, alhamdulillah. Macam
Macam kotor ya ibu-ibu SD. Bo, ikut mana pacaran sama gue. Bo, alhamdulillah. Nih, karena jadi selalu kita bermesraan dengan suami. Alhamdulillah. Kemudian bo timakun reye. Koto mace ko lakai na tanya tu cule-cule yero aga tanya tu anu sia-sia yero ye ko yana sungi lakai busarangi inu ngaga lakai ibu angkasi di waktu yaro nabita joke bolana anak-anak ya sangi Fatimah jajar waktu na latu bolana anak-anak naruntui Fatimah manampu batu na pake malilu itu Pak di Toriolo ya malilu batu na pake mapisangi Fatimah ko nabita kada ya Rasulullah benewa dikasih tasuro manetu tak sedina Ali malinga ngak budak sarak kamen ang kakasi wadi bati-batingin jama-jama ko boleh liwa je kasi anak sarasaku gana jama-jama ko boleh akan asa nabita erwatu maka nabita jeng kalinga nak boti maku kan nabita nigi makun rai turun pali pusat na pusarangan yang andre lakai na yaitu turun pusat na lapo makun rai manca jifalawe boleh ripacalan api neraka sepanjang 7 hasta bu bu tulitan na semua lakai tak kopi teh susu sedia alhamdulillah itu kesiram mate susu putih iko mani bawang susu putih togi susu agak togi amak kono aja jamaah yang rahmat alhamdulillah ebo makan ni boleh kau tu pegawai tu mapasa oleh mani dia nama rigaga sekali-kali boleh lah sebagai kekotang umat dibagi-bagi dale boleh lah ya kau mapasa oleh ki cuma jatuh si nolai tutu so ele online namo kopi mi online to sagara online to ikaju online to cecapo online to wisanaga online to kali batu ju bawah nih karingan nih mau tanah ada mak bantu ye makun de como agak sada kali pisang gore boy ada baik kak ibu jakama na malunra ni nasuna-suna pak baru olengnya daripada idi dengan kata nasuangi akhirnya jatuh cinta lakaimu si bapak balu olengnya maga aja musalangi lakaimu jadi kau nampak genak kau dua jangan salahkan siapa-siapa apa idi mato makutu ya kau pengali skincare tapi lupa masih gak Napa 70 mata pala sunnah na tebati chame burangi inungan lakai na kopi yarga teh bu alhamdulillah tapi apa bahasa neronar mo ditang macoma muatang mabanta insyaallah matinulu pusarangan relakai na apa buti na macomo iya memang masa gitu makun raya tan macomo berarti berhasil ilakai na itu kare manasui na cobai manre anak-na manre toy manre lakaina manre toy napabiri si kola maria manre toy tanah macomo pada yero jamaah yang rahmati dan milakal Allah alhamdulillah ma barakai berarti berhasil lakaina kemudian idina boti makun raya kaitu pertama ya nasalah kedua nigi makun rai alena sapuru sangi janggo na lakaina agaro agak keringana alena sapuru sangi janggo na lakaina jaka gemat na anak-na napi toro tomateriolo kotolo masih kolo tidi na itu ale itu jaka gemat ta awak na bahang makun rai jar sapuru sangi janggo na lakaina jaka gemana anak-na sin ruba-rubai decena na rekotoma pandre sisto sisap buto maluhu bu bu angka janggo na lakai ta angka siapa ikut degaga jamaah bu
Ai lori patutu salah kaya be. Iya be. Oke, itu ya. Itu dah. Boti makun raya. Kemudian bakai itu balik ini makun raya. Nah, cina. Makin nabi tak hakul daudi alal mar'ati. Ajak musubui hakna lakaimu. Ibu, yaro komelawi lakai terosi diewe aja tacia. Madosa kitu abak ko nakabiki lakai ta ni sampai apa kabina lakai tawe katalu madosa la pemakun rai selama 40 hari 40 malam. Karena lo lesu melo dampeng alhamdulillah. Lesu ni melo dampeng. Kemudian Allah tajar firausahu aja lalu musale kamara na lakaimu kong kamobi matinro kolebo na kasoro. Maknana sedangkan kamera de nawad disalai apalagi boleh isalai tanpa izin dari suami itu tidak boleh. Makoro masuk nah. Terakhir wa antuti amrahu. Pakai yang aga kaminan nahoji lakaita. Ya jadi di makun raya mak gaya ki untuk menyenangkan perasaan suami boleh selama tidak menyalahi syariat agama Islam. Ya kona hoji nak baca sangat dia laki mu minta makun raya baju SMA, alli ko baju SMA baju SMA. Ya ridi macucuek kue he, ya kona hoji laki tamu pa minta makun raya bulu mata palsu tatongkang aliki. Na hoji ko minta ko tito ero malabay cilana alli toko cila taro to malabak kue. Cuma aja keluar nimo harangi hukunna. Pakato je nenek pede kembangi. Nakaluma na yen ninna he. Napa na palete ko cila na liwan labak na he. Kedo ning ede na kedo cila. Apa lete posisinna. Ibu. Jadi eko macila kide na mariga malabak togi manifi togi silakan. Tidak jadi masalah. Yang penting aja takallu yang nita ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluarga dari sisa api neraka. Sampai jadi mawatu muna apa kesingi yang kalinga dana laki muna katudo pajajamu na pakasingi jampa-jampana na paling tidak parla dong hatana insyaallah angka kitu na rasa ridha Allah ridal walidai riono pung Allah taala tergantung boleh ko riona duwewe pajajata. Ya naro wala asi parengarangeng untuk alena anaki calo boti makun raye bagi-bagi itu nak tancaji keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin supaya lebih mak barakai eloka mamagi-magi naga senah nawadi mapaci boti makun raye mewai minta doa restu sama bapak maga aku tuh no habis tu kena jabat tangan sama sebentar ya. Tambah ngaka volume na mikko si bae pendek tu volume apa ni ya si suki cede pak silam puki ya sini juga geser kena ya kita sungkaman sama bapak nak ya minta doa restu sebentar ya. Tundukkan kepala sejenak, jangan lihat saya nak ya. Tundukkan kepala sejenak. Ingat semua nak ya. Ingaraman ini bapak ta, emak ta, ngarangi nak ingaraman ini nak ngarangi waktu tak bicu ya. Waktu nalo mapalo bapak tak cari rezeki, tak pandang waktu ya. Panas kepanasan, hujan kehujanan, sakit tak pernah mengeluh bapak tanah, sakit tak pernah dia mengeluh. Kemudian mama tak juga. Jadi ingat semua itu nak. Ingat itu terpaham nak aku mak basogi kana ya. Baca istighfar dalam hati nak boti makun raye
bara kina nanya syukur kina bapak tak mani kuen kalingan karebau na deni balik gagam mata na baca istighfar dalam hati, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pak goncin na tengah na suruga nak sempah aja 5 waktu tengah na suruga ya nak lisak na suruga na engke kau mata ampai iliman na bapakmu nak bau ya cium ya, jangan lepas, jangan lepas, jangan lepas Pak. Tak dampengi kak marah aja Pak. Kamana pura batasik ke atita, kamana pura ki ubali bali Pak. Tak dampengi kak marah aja Pak. Pak terima kasih Pak. Pak jampata, bimbingata, deu lempak lagi Pak. Sini ni tu apa dia cengel lopor ya leku. Perla doa kami tu bawa apa? Pengalak tanam apa lagi? Dia gak agak bagangkan lah. Boti makun rena, bayangkan ibumu hadir di depanmu. Bayangkan ina limana to makmu itu mampai tangai kare rupana bapakmu nak. Pandang bangkin nak lihat mukanya bapak, bayangkan ibumu hadir di depanmu nak bersama bapakmu. Coba peluk bapak, peluk ya, jangan lepas. Kita minta terima kasih, minta doa restu nak, minta maaf ya. Cium keningnya bapak tanah, cium kening bapaknya nak. Ya nak keningnya ya, keningnya nak ya, keningnya nak ya, iya. Silakan duduk, silakan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, sehebat apapun diri kita ya, sekaya apapun diri kita, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, jangan harap bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak nantinya. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi wasabilil haq. Dan wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.